Mauipe. Faifekau toa whainga mari ko ni whamaro ke Faifekau skalo pepe ka Faifekau anahina poate pepe ki tō taka toa pe o mai e whainga mari ko ni pia maoku i he whewhiri ke urea i ka tau pe me he whola ai o tua pia kolau ke tāpake ke te au maho ki whamiri i he whewhiri pia kutui kulawe ke taka toa pe ko whowha taimen ka te au ke ahi ai o mo whanua whawhawha pia koha sio ke mea ke whanua pia ko nge pe ko tange ki a Daniela e lau e puna ke koe a Queen Charlotte pia nge mai ke atonga mai e pia sio ke mohu e whanua a ko whamala ke ki koe whainga maari e pia ko mahu inga au pito e whakaukau koe ni whamala ke family o lupe pa mo Daniela na tatari whiwhia o na loto whare pia ko ngoi pe ko latai api Avirai ke ki pia family o naise ka o maa aka ko e whaata whainga maari ke rato pe o tō whaapapa hawai ke he peke o mama ami api ke o te utosio ka mea na o tangi pe te kai rakai family o whoni pia mo su peke toko taha kotoa pe amen whawhetai ke ki amen whawhetai ke ki o taha au pika mea o i taha i kai ngā o tu amen na tanga lupe pa mo Daniela koe mea mahu inga he tau mo ui ke he eiki ke ha tau respond ke wholofola ai o tua. Ke ila kai pika nai tō uia he o tua kia Samuela, tu o taha, tu o ua, tu o tonu, ka pauna ka ke respond a Samuela ke ui ai o tua, heke ke hoko e hoa palofita. Heke ke whakatato e tau mo purpose, ne ue he o tua, a Samuela ke ne hoko koe palofita. Amen. Now he's remembering here. That's one thing he told his church he's very angry about is when he's preaching and no one responds. You know, if Samuel didn't respond to God calling him once, twice, three times, he would become a prophet. Mukataki pe fuawe kurea. O kuhoa ko profefine Daniela pa kona road kana hope me niwa. Pea ko hinga ya kuawe kurea. E ko Mario ke tau niwa pe niwa e pe rea mo pa vetai ke iki. Sa mo pena o fola. Bakai fata pe mau ma ake ba ko ya kono fitu, verso no taha ni ma pa verso no taha ano taha fitu, te rea ai ke tau tonu i he fini pa me fola ai o tua. Ko bakai ke taimi pe pe mite homo fulu. Mare mai mo Faifekau tala mai te te ko la hike Malanga. Pero ki fo i memory card na ma hake si pe ko ia te fa si pe fa tata. Na ke te tala mai la he taimi ka te fa fo e pe au e taimi ko a aku ma ake pa ko ia hono fitu vese mo taha fa ta la ma vese mo taha fa mo to le te ke la ho mo fola ta la autorità poi leva i he fa fin ma ake pa ko ia hono fitu vese mo taha fa ta ka ta ki ta la mo au ke vese ko ia hono taha hono i he fa fin Mark chapter 7 verse number 14 to verse number 16. Taha ua tolu ele ui mai akakai ko to ape na le pehe ka te na tolu Panama ko to pe te a ilo. O kai ha mai tu ba he tangata pe hu ki ai te le fa uri ia. A ko la hia ha o me te ia. O ia ia ko le fa uri i ai tangata. O tangata ku te ringa ke o ia. E to a mas ka mata mai tangata a fiona. O ma fa malo ke te ko whainga mari ko to pe ma o ke mana ia ko fola. Tanto puri o se vaniti mana ba ko to o fola. Tu fakata tau tu i pa mo tana ki o tu e fiaf ko ke lota to ta ko pe ia sisu o mo fomo ui amen. Beso ta fa ke beso ya hono fuma no te lava pe ma ki tau to i e fiafini pe ne u mai ka kai ko to pe na le pe ke te na to fa no ko to pe ka te au ke ilo. O kai ha me hu ki to ia tangata pe hu ki te ia te le fa uri ia. Ta ba ka me ku ha me ia te ia ko ia ku ne fa uri ai tangata. Ko tangata ku te ringa ke ongo ia. Te vai ki whakakau ka ni ka te tautolo tō me vesto ia. Kono kua whao se vesto no fuma whao peho no whakarea. Whanau ko tō pe kia te au ke ilo. Peka whakakau peka kawainga te maanga me tautolo i he whafko niu peho no whakarea. Whanau ke ilo i ta mea. So his theme is taken from verse number 14. Listen all so that you may know. O peka polo pare maya ko tae ako. Peka polo pare maya ko masima. O peka polo pare maya ko ke ilo hame. Ko polo pare maya hita he family. Sia mo ufa tala mo ufa fina mui. Ko ke a ko e te ringa takata ke whanau. So
So the biggest problem is not because you didn't go to school or you don't know, but it's you're not listening. Faifekau ye. Tange to na ta fucking fefe ha ke ho whanongo. O ko tu ke maani ko ni. Ba pa ma hita ho mapuna he family. Ka kai ke ako ye huse pani ti ke whanau ki he wifi. Ka kai ke ako na ke na whanau pe tukulola whanau. Ke whanau ki he o matua. So the biggest problem in the families is not listening. Father not listening to the children or mother not listening to the father. Te tano he kupu mahuina. Sino tangata. E whakatupu he o tua ko ho tau te ringa. I'll talk about the importance of when God created the human body. It goes from our ears. Ko tangata no sisu he ko whakahari na sese fitu ye sia mai na. Ko ye whawhawa ai o tua. Ko ye katope ko ye te ringa te whanonga ia. Ye whawhawa ai o So tua. the churches have too in Book of Revelations it says those who have ears let them hear what the word of God says. Amen. Ko tuku to taha ko taha pehendu ke mau te ringa whawhawa. Ke whanonga ke whawhawa ai o We tua. have beautiful ears to listen to the word of God. Ko taha vise ka himanu iau ta noa kai whawhawa he whai ko special whakataha. Lo tanga malanga sisu he mounga. While Jesus was preaching on the mount, Ya rea ka whewhine pe ko whae ko ni pane pehan kia sisu. Monu ia manala na ane whae i mai ko. and a woman said to Jesus, blessed is the womb that brought you forth. Whakatonu tau e sisu. Ai whakatata pe ko whakau e whewhine ko ni. Tanga e sisu ke whewhine ko ni. Whanau mai ka monu ia sisu peheni. Monu ia tangata mo whewhine. Whameni mo whanua. O ku whanau ke whawhawa. Ke whaita. But Jesus corrected the lady and said, those who are blessed are those who listen to the word of God. And the word. Ai a whai e whelawe e whanongo. Mo monu ia he o tua. So there is a connection between listening and the message of God. O whitai ke heiki. Amen. O whai e whelawe e monu ia he o tua. Pe mo whanonga he tangata. E kai te ke ilo koe ha mea. Ka pahi kai te ke whanonga. You won't know anything if you don't listen. Yes. O whitai ke heiki. Amen. Amen. Ko whakau ko me whaamu e ulaki e pungpong e whiawhi koe ni. Ulaki ko whakakore koe. Ko hai tuunga mo re wolo ku ke iai. Pe koe youth koe, pe koe mātua tangata eiki, pe koe whine eiki. Whakamore more o ku mahu inga, koe tau hau ke he lotu. O koe ko hao sio ka mea. O koe ki hau ke whetawaki mo mea. Ko hau ke he lotu ke whanongo. Ke he whawha ai lotu. And my question to you is, where are you at? You don't come to the word, to church to look at this person, look at that person, but to listen to the word of God. O koe ke palapare mai Faifekau. O koe ke palapare mai poate. O koe ke palapare mai take mai department. Ni koe palapare mai ko tai tokanga ke whaona o ngā o whanongo. The problem is, we don't listen. Pawhitai ke hiki. Ka koe whakau e whiawhikau ni whakamore more. Whakahawa mai matapaho whare o ngō. Ka lawa ke tala noa tuka te koe. Nere o whao toata me hele I wholo. was asking, please, lend me ears that he may preach from the word of God. Pawhitai ke hiki. Amen. Amen. Praise God. Koe palaparewa lai taha kau pentekosia honi. Lai whakapaipai lotu. A lot of problem in the churches nowadays is everybody wants to know it all. Ka koe palapare mai ia. O koe palapare mai ka lotu wholoa. O whea mau ke service hoteli ngā. E mai ia pati me sia ngā. E kufunga tolu. Hai uri koe hoteli ngā. Ka lawa ke whanau ke wholofola ai tontua. So the problem is not staying in the church for a long time, it's our listening. And we need to Sai talanga sisu kore. Sori kona tau lau. Ka kamata ke whakawhe kike kau whare. Si kau tangata lotu pēnia. Whika waki pia moe lotu. Moe o wau whakalotu. Whana tonga iange. Koe o wau whakalotu pia moe lotu. Koe mea kehe e ua. So the ordinances of the church and prayer itself, they're both different. Kamata ke nau whakatoanga i kehe a kai tai whano. Ma tai whufulu ai pu. Ma tu ai pu. Pa ma loto ai pu. Kamata ke nau a tamano he mahi mea kehe o mo. So the Pharisees are saying they don't clean their hands before they eat. Vesi ka lewa hono taha wha. Kamata lewa ke ui mai e sisu. Pene whakamao popo mai vesi na taha wha. Pene ui mai a ka kai kotoa pēna ne pehe ke te kinau tolu. Whanoma kotoa pē te te au ke ilo. So Jesus called all the people unto them, listen to me that you may know. Ulaki. First, Koe tai pēte ke whakaawa ia matapā ho. Whare o lope ko hoteli ngā ke he whanongo. Ko anloka ia ko whakaawa ia matapā o ilo ke te koe. amen. So when we start to unlock our ability to hear, that's when we unlock the ability to have knowledge. Peko tai pēte ke tāpune ia matapā e whanongo kia te koe. Ko tāpune koe matapā o ilo ke te koe. But when you shut off the ability to listen, you're shutting off the ability to know. Pēte ke hape he pe koe ke he lotu mo ke
e foki pehe, te tau tisema ki sanuari ki tisema, moni te sapate, mea kotope, hei kai te ka klopo, te ka tupu kahe ma uike hei vika, alka hale wola taha, he koho I lo mata pia he. So that's why when we come January to December, Monday to Sunday, it's the same thing. We're not listening. Se ka meso